ya kujishusha. Amatwebwe rero Alafu sisi tumuyoboka. sasa abambayo tuko wafuasi Wakunda abandi wake. bashira ivy'abandi. Gisi vile wengine wanatia vya wengine. Twebwe natwe turemera kubatizwa. Sisi nasi tunakubali Kugira ngo kubatizwa. twereke Ili tuonekanishe yuko wa undi ya nyene. kuwa ule ungine pia. Bafashe usanzwe. Walikamata wa kawaida. Wa undi nyene. Ule mwengine. Babonye uko yataye ubwenge. Waliona kama alipoteza akili. Igihe bamutereye mu mazi. Nyakati walipomtupiliza majini. Twahisemo kumukurikira. Tulipenda kumfuata. Kimwe mu vyo yakoze rero. Kimoja katika vile alivyovifanya alibatizwa. Natwe dutera intambwe. Na sisi tunapiga hatua. Dukurikira ivyo yakoze. Tukifuata vile alivyovifanya. Ngomba ndabigishe mu ncama. Nataka niwafundishe kwa maneno mafupi. Mwenye kwa na Biblia ya Kirundi ainipatie. Mani baheza gire cyane. Mungu na wabariki sana. Alivuze ngo Imana baheza. Nilikuwa nasema wabariki. Muzokunde cyane iri jambo ngunda kuvuga. Mupende sana hili neno ambalo napenda kulisema. Uyovuze ngo Imana guheza gire cyane. Ninaposema Mungu akubariki uvipokee. Kuko mba ndiko ndagukura ko ibindi byose bagushize. Kwa maana na kwa kwa vingine walikutia. Icyo tuje gukora no munsi nukubatizwa. Kile ambacho tunakuja kufanya siku ya leo ni kubatizwa. Gerageza kwishura ibibazo bitandukanye. Najitahidi kujibu maswali tofauti. Muri zino nyigisho ngomba gutanga. Katika haya mafundisho nataka mu minota 15. Katika dakika 15. Inyigisho zizotangwa ahantu hatandukanye kwisi. Hizi somo itapanwa nafasi tofauti duniani. Matayo 3:13. Matayo 3:13. Ico gihe Yesu ava i Galilaya. Iyo nyakati Yesu akatoka Galilaya. Aja kuri Yorodani. Akenda Yorodani. Agiye kwa Yohana. Akenda kwa Yohana. Amubatize nawe. Ili ambatize pia. Yohana yarafise ministeri. Yohana alikuwa na huduma. Yarafise igikorwa. Alikuwa na huduma. Igikorwa cha Yohana. Huduma ya Yohana. Cyo gutegurira Kristo inzira. Ilikuwa ya kuandalia Kristo. Hama Yohana. Alafu Yohana alikuwa na mission ya Yohana. Mission ya Yohana. Kugira ngo batiza abantu. Ilikuwa kubatiza watu. Iyo tuvuze kwihana. Tunaposema tuvuga guhindukira. Kutubu tunasema kubadilika. Kwihana si kuvuga ngo mbabarira. Sio kusema ni samehe. Kwihana ni guhindukira. Ni umuntu yari kwagenda gutya. Ahisemo guhindukira. Anachagua kubadilika kwa kwihana ni guhindukira. Ukareka inzira wagendamo. Ugafata iyindi nzira. Unakamata nyingine. Yohana rero kuri iyo mission yarazi neza yuko abantu baza kuziwe aza kubategurira umwami. Rero turumvise igitangaza. Yesu Kristo imbere yuko avuka abamarayika baravuga yuko uzovuka ari umucunguzi w'isi. Nimba je mfise information Yohana yarayifise. Yohana rero avuga ngo uyu agiye kuza arateye ubwoba cyane, sinkwiye no gukora ku maguru yiwe. Uyu agiye kuza arakomeye cyane. Yohana niyigeze yiyumvira yuko ashoboye kubatiza uwakomeye. Ariko Biblia irantangaza ngo Yesu Kristo agenda kwa Yohana mubatiza. Murongo wa 14. Ariko Yohana agomba kumwankira, amubwira ati ni jewe nkeneye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe. Iki ni gitangaza. Yohana yemeza abantu yuko ariko arababatiza kugira ngo bihane. Kumbe yariko ariteguye yuko nonyine baza kumubatiza. None aratangaye. Uwo yarazi ko aza kumubatiza amubonye muri liste y'ababatizwa. Biblia irambwira ngo hakwa kwanka. Biblia inaniambia kwamba alikosea kukata. Ati sishobora gukora ibi. Ini rezime yaragumutse. Sishobora. Sindabijako. Ivyo navyo nkora. Ivyo siwezi vitenda. Yesu araceceka. Yesu akanyamaza. Aramuraba. Akamtizama. Aramwishura. Akamjibu. Yesu aramwishura ati. Yesu akamjibu eti. Nuvyemere. Bikubali. Kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Kuko ari byo bidukwiye kugira ngo dushitse ukugororoka kose. Kwa maana ndivyo vinatuenea ili tufikishe utakaso wote. Buna aramwemerera. Akamkubali. Umviriza kino kintu kiryoshe. Sikiliza hichi kitu kitamu. Nivyo bidukwiye. Ndivyo vinatuenea. Kugira ngo dushitse. Ili tutimize. Hapana kugororoka. Hapana kutakatifu. Ariko kugororoka kose. Lakini utakatifu wa kweli. Kugira ngo mpagaze imbere y'abagororoka. Inamaanisha nasimama mbele ya watakatifu. Kwa mwarize Kristo Yesu. Kwa maana mliamini Kristo Yesu. Ariko mpagaze imbere y'abantu. Lakini nasimama mbele ya kugira ngo bashitse. Ili wafitimize. Ukugororoka kose. Kuokoka zaidi. Haki zaidi. Amina. 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 So turafise n'amashengero yizera ko kubatizwa bidakenewe. Sasa tuna watu ambao kata makanisa yanaamini kama kubatiza basigituma bavyize. Wanajua kwa nini wanafanya. Ariko je ahantu lakini mimi hapa fasi ngo tubikore. Eti tuvifanye. Kugira ngo ili dushitse ukugororoka kose. Haki yote. Haleluya. Tugendere mu ijambo gitwa umubatizo. Twende sasa katika neno linaloitwa Yesu ngwaraza. Yesu akaja kugira ngo abatizwe nawe. Ili abatizwe naye. Ego.
muri iyi si rero katika hii dunia dufise imibatizo myinshi. Tuko na ubatizo mwingi. Ego koko imibatizo ni myinshi. Kikweli ubatizo ni mwingi. Ariko tugomba kuvuga kubijyanye n'umubatizo w'amazi menshi. Lakini sisi tunataka tuseme kwa ubatizo wa maji mengi. Turabe mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa. Tutizame katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Igice cha 19. Sura ya 19. Murongo wa 2. Mstari wa 2. Ndakunda kwigisha. Napenda sana kufundisha. Kuko ndabizi ko nyuma y'imyaka mike. Kwa maana najua kama nyuma ya miaka mike. Ni mwebwe muzamukora batiza. Ni mwemwe mtakuwa mnabatiza wengine. Ko ubu biracashobokera kuzanga kubabatiza. Kwa maana hivi vinawezekana nije hapa ni babatiza. Tena nabifanya ndiko ndabatiza bazobatiza. Lakini niko nabatiza wenye watabatiza. Maze Apollo akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu vyo aruguru ashika muri Efeso asangayo abigishwa bamwe. Wakati Apollo alibaki Efeso, alibaki Korinto, Paulo akaenda ngambo za juu Efeso akakutana wanafunzi wamoja. Arababaza ati, akawauliza eti, mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Mulipewa Roho Mtakatifu nyakati mlipoamini? Baramwishura bati, wakamjibu, nitwari bwana vyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Yakuwa Roho Mtakatifu alipewa. Aya makuru ni discussion hizi habari hagati ya Paulo kati ya Paulo n'abandi bana na wengine wao. Sikiliza, arababaza none mwabatijwe umubatizo nyabaki? Sasa mlibatizwa ubatizo upi? Bati umubatizo wa Yohana. Wakasema ubatizo wa Yohana. Rero tujeje kumva ibintu bitandukanye. Hapa sasa tunamaliza kusikia vitu. Tuje kumva kumbe ari umubatizo wa Yohana. Kumbe kuna ubatizo wa Yohana. Negerezwa gutanga umuco wose. Napashwa kupana nuru yote. Kugira ngo abo muzokwigisha mubafashishe kuri Mungu. Watakaofundishwa na nyie muwasaidize. Baramubwira ngo twarabatijwe. Wakasema ndio tulibatizwa. Ariko twarabatijwe umubatizo wa Yohana. Lakini tulibatizwa ubatizo wa Yohana. Le baptême de Jean. Ubatizo wa Yohana. Sikiliza sasa. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana. Yohana alibatiza ubatizo wa toba. Abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Anawaambia watu wanapaswa kuamini mwatakuja nyuma yake ambaye ni Yesu. Ikintu kiraryoshe cyane. Iki kitu ni kitamu. Kumbe igikorwa cha Yohana yari myiteguro yo kuvuga ugiye kuza. Ilikuwa kujiandalia. Ariko nyuma ya Yohana, lakini nyuma ya Yohana Yesu amaze kuza, abantu bari bakiri muri erreur. Watu walikuwa kingali kimwe. Babandanya babatizwa umubatizo wa Yohana. Kubatizwa ubatizo wa Yohana. Erreur niri muri kino gihe gusa. Sasa haiko kwizi nyakati. Erreur nizoba mu gihe kizoza gusa. Erreur haitakuwa kunyakati. Erreur yamyeho. Lakini ilikuwa. Ariko ndanezerewe yuko ngomba kugukura muri erreur. Nataka nikutoe. Umviriza rero. Sikia sasa. Bavyumvise walipofisikia babatizwa mu izina ry'Umwami Yesu. Wakabatizwa kwa iki nikindi cya kabiri kandi turumva kandi ngo umubatizo wa Yohana. Tunasikia ubatizo wa Yohana. Turumva kandi ngo batizwa mu izina rya Yesu. Tunasikia tena ubatizo wa jina la Yesu. Oh my God. Oh Yesu anje. Ibi bibaye byinshi. Ibi bitu binakuwa bingi. None tuwe dukiye kubatizwa uwe mubatizo. Sasa sisi tunahitaji kubatizwa ubatizo gani? Paulo amaze kubarabika kwibiganza mpwemu yera abaza mikono Roho Mtakatifu akawajia. Bavuga mu zindi ndimi. Bavugishwa n'Imana. Wakatabirishwa na Paulo amaze gutahura. Alipomaliza yuko abayoyere. Yakuwa palikuwa yategezwa gusigura. Bangepasha kusigura. Havuzwe umubatizo wa Yesu. Hapa alisema ubatizo wa Yesu. Hari ikindi kintu cyo kirakoreka. Kuna kingine kinafanyika. Kandi kiri mu muco. Kiko katika naho tutabitahura twese. Hata kama tuvielewi. Abantu bavuga ngo ni kubera iki mubatiza abantu? Ni kwa nini mnabatiza watu? Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Kandi Biblia ivuga ngo Biblia inasema mubatizwe umubatizo wa Yesu. Mubatizwe ubatizo wa Yesu. Reka nzana umuco. Acha nilete nuru. Tugende mu gitabo cha Matayo. Twende katika kitabu cha Matayo. Igice 29. Sura ya 29. Umurongo wa 19. Mstari wa 10. Ndabifurije ko basomi beza ba Biblia nkanje. Ninawatakia kwa wasomaji wazuri wa Biblia kama mimi. Nuko ni mugende muhindura amahanga yose abigishwa. Nendeni mubadilishe taifa zote mitume. Mubatize mu izina rya Data wa twese. Kwa jina la Baba wa Mwana, ni rya Mpwemu Yera. Uyu ni Yesu rero. Uyu ni Yesu sasa. Yesu atigeze avangirwa. Yesu akuwahi kuchanganyikiwa. Turumva Paulo. Tunasikia Paulo. Abatiza abantu mu izina rya Yesu. Anabatiza watu kwa jina la Yesu. Yesu aravuze. Yesu anasema. Go. Genda. Baptize them in the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Spirit. Yesu ayavugayo. Yesu anasema zote. None hari imibatizo ibiri none. Kuna matizo mbili sasa. No. Hapana. Ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa Yohana haukuwepo tena. Ubatizo wa Yesu. Ubatizo wa Yesu. Ni ubatizo wa Data, wa Baba, Mwana na Mpwemu Yera. Ni ubatizo umwe. Ni ubatizo mmoja. Kubera rero ukutamenya. Kwa sababu ya kutokujua. Umeweza gerageza kwikwegera. Kila mtu anajitahidi kujikokotea. Kuzana inyigisho. Kuleta mafundisho. Kugira ngo usubire kuja mu ili wewe ongeze
ndazanye umuco utautahuye ucureka kama uelewi uache iyo uhagaze ngaho unaposimama hapa je ngomba kukubatiza mimi nataka kukubatiza banagufashe gute na kwa nimekushika hivi imbere yuko ndakwinjiza mu mazi kukuingiza maji ndavuga ngo ndakubatije mu izina rya Data nakubatiza kwa jina la Baba simba nakwinjije maji na kwa sija kuingiza maji bagigufashe gute na kwa niko na wewe kuko ibintu ngomba gukora ngomba kubikora kwera ko Data yavyemeye nataka nibifanye tu Baba alikubali ndagushize muri Data nakutia ndani ya Baba yuko biba anakubali gacha nagutwara nakupeleka ndagushikanye mu mazi nakufikisha maji badiko ndavuga ngo ndakubatije mu izina rya Yesu kuko Data atigeze apfa mu mazi niyo dupfira maji tunafia. Mumazi rero. Ndakubatije mu rupfu rwa Yesu. Ninakubatiza mkifo cha Yesu. Amahusohoye. Alafu unapokutoa. Nitangura kubona umutwe wawe hanze. Ninapoanza kuona kichwa chako. Chavuga ngo ndakubatije muri muhemu yera. Ndakurungitse kugaragaza ubuzima bwa muhemu yera muri serikali. Amen. That's my baptism. Uko niko mbatiza. Hivyo ndivyo nabatiza. Kandi ndizera ko ari revelation. Tena naamini kwamba ni revelation. Izofasha n'abandi bazovyumva. Itasaidia na wengine watakao. Kugira ngo bakureho ivuga ngo difference. Ili watoe kwa vile anasema ni tofauti. Difference ubatizo wa Yesu. Ya kubatiza wa Yesu. No. Mubatizo wa Yesu. Ubatizo wa Yesu. Reka ndawusigura. Hata ni utafsiri. Igitabo c'Abaroma. Kitabu cha Warumi. Igice ca 6. Sura ya 6. Umurongo wa mbere. Mstari wa kwanza. Ndanezerewe. Nafurahi. Ndanezerewe. Ninafurahi. Ndaryohewe. Nafurahi zaidi. Ndanezerewe. Ninafurahi. Gusa wibuke umunezero uhoraho nizo nkomezi zawe. Lakini furaha ya Mungu ndiye nguvu zetu. Je na munezero nogira kirese nejejwe nawe. Mimi siwezi nikakuwa na furaha isipokuwa kufurahishwa naye. Jewe nansinzi nogira kirese ndayihawe nawe. Mimi siwezi kuwa na ushindi kama yeye hanipi ushindi. Nimba ndiko ndavuga ko nezerewe. Kama anasema kama na furahi. Amabiri ivuga ngo. Alafu Biblia inasema umuvugishwa nabii na kanwa kuhoraho. Vuze ngo nezerewe. Naposema na furahi. Imani vuze kwinezerewe. Mungu anasema kama na furahi. Masaka tela bragadenos. Okay, Abaroma 6. Warumi 6. Nuko rero tuvuga iki? Mbega twome dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Neema ya Mungu iendelee. Umviriza abakundwa. Turi mu gihe cy'ubuntu. Kuko nyakati za neema. Ni bane bavyize. Ni wanani wanaamini. Ariko ubu buntu nyene nibwo twigisha gutandukana. Lakini neema ndo tunafundisha kiutafauti. Bamwe tuvuga ngo pamoja tunasema ubuntu bwararangije vyose. Neema ilimaliza vyote. Mbere twese tuvuga gutya. Na sote tunasema hivyo. Ariko abandi tugashira kwa kana. Lakini wengine tunaongeza nao turi mu buntu. Hata tuko mu neema. Iyo nguhaye telefone yanjye. Nyakati nakupa simu yangu. Ndayiguhaye kubw'ubuntu. Naikupa kwa neema. Uyikubise hasi. Ukipiga chini. Uranshavuje. Bizongora kuguha kana. Itakuwa zaidi. Uko niko mfata ubuntu jewe. Twarahawe agakiza. Nitwagakinisha. Biramubabaza. Yego ni kubw'ubuntu. Hivyo ni kwa neema. Abandi tukavuga. Wengine tunasema. Abandi akavuga. Ngo muri mu gihe cy'ubuntu. Nta mukora ivyaha. Yarabirangije vyose. Uko ni nko gufata telefone wahawe. Kukamata simu ulipewa. Ukaita hasi. Unaitupa chini. Nyeneyo. No yayikugabira. Iramubabaza. Biratahuritse. Binaeleweka. Paulo rero avuga ngo. Anasema. Nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Ili neema ya Mungu iongezeke. Paulo arakwishura. Biragahera. Twebwe twapfuye ku cyaha. Twoba tukibamo dute. Mukanya. Ndingi nzima. Ngo wewe upfe ku cyaha. Gupfa ku cyaha. Nukutamenya ivyari vy'ivyaha. Kujua vile ambavyo ni vya dhambi. Sikuna ngo bavuze ubusambanyi. Inamaanisha wakisema ubusambanyi ni uzinifu ni nini? Ivyo bintu biracyashoboka. Ivyo vitu vinawezekana. Nugupfa ku cyaha. Ibintu kanaka bitakikuzako. Ni vitu fulani haviwezi kuja inyuma yo gukizwa kwanjye. Amakenga yaraya. Ku bantu benshi. Nari umuririmbyi indirimbo zizi. Nilikuwa muimbaji wa nyimbo. Nari uzwi nk'umusambanyi. Nilikuwa nari umunyarumogi. Nilikuwa mvuta bangi. Umusani. Nilikuwa msanii. Nagendeye mu vyaha. Niliendea mu umuntu wese yavuga ngo ikintu kimwe kizomugora. Kitu kimoja kitamsumbua. Nuguheba ubusambanyi. Nikuacha uzinifu. Nibuka ko nahura n'abaririmbyi. Nakumbuka nilikuwa muimbaji wananiuliza. Mbega warahevye b'abakobwa. Uniacha wale wanawake. Bo bari bakifise ibibazo. Walikuwa angalia maswali. Je nakichibaza. Kuko nari maze gupfa ku cyaha. Nilikuwa nimesha kufa muzambi. Imana ingirira ubuntu ndakwice ku cyaha no muntu. Mungu anijalie neema ni kuwe mzambi. Icyaha kitagikukwega. Zambi haikukokoti tena. Zambi ni kintu kanaka. Ni kitu fulani. Gifise smako yo kukwinjiza muri erreur. Smako ya kukuingiza katika makosa. Kigaragaza kukugwega. Kugira ngo ukore erreur. Ili ufanye. Ariko niba mara gupfa. Lakini ukimaliza kufa nukiri metale. Hauko tena ikwegwa na smako y'icyaha. Anda galabra gadino hazoe. Umaze gucika metale. Umeshakuwa metale. Changa plastiki. Au plastiki. Ikwegwa gusa na Kristo Yesu. Inakokota tu na Kristo Yesu. Icho nicho nifuza kuzima bwa. Amina. Paulo arabandanya. Changa ni muzi yuko twese ababatirijwe muri Kristo Yesu twabatirijwe mu rupfu gwiwe. Au hamjui kama sote ambao tuliobatizwa ndani ya Kristo Yesu tulibatizwa ndani ya kifo chake. Ngomba gufasha abandi bantu bakabiri. Nataka nisaidie watu wa pili. Bavuga ngo narabatijwe nkiri muto. Wanasema nimebatizwa nikiwa mtoto. None ngiye kubatizwa ubwa kabiri. Sasa naenda batizwa turu ya pili. Ngomba ndagakosore ningo. Ndagakosoa haraka. Okay? Ndivyo. Manyi ukora he? Manyi kunatumika wapi? Ora?
Telecoms. Arakora kuri telecoms. Anatumika mtelecoms. Arakora rivuye muri jambo. Anatumika vinatoka mneno gani? Gukora. Kutumika. Murakoze cyane ku Kirundi tukizi. Asante sana kwa maana Kirundi unakijua. Amen. Amen. Okay. Manyi warabatijwe? Manyi ulibatizwa. Kubatizwa rivuye muri jambo. Kubatizwa inatoka mneno gani? Icho ni Kirundi. Icho ni Kirundi. Icho ni Kirundi. Icho ni Kirundi. Reka ndabafasha. Jewe nk'umurundi atasi Kirundi cyane. Mimi kama vile mrundi ambaye sijui Kirundi sana. Gerageza kurondera amajambo y'Ikirundi. Najitahidi kutafuta maneno. Iyo ijambo rivuzwe. Nyakati neno lile. Kugira ngo umenye yuko ari Kirundi. Ili ujue kama ni Kirundi. Ubanza kurondera irivuga. Unatafuta kwanza verb.